Namakuru atugiraho nonaha yemeza neza ko noneho ibya politiki bimaze gucanga benshi cyane ndetse bivugwa neza ko hakomeje kugenda hagaragara ibimenyetso by'uko ibihano byakiriweho Joseph Kabila usanzwe ukorana na mama 23 bitigeze bihagarika icyo cyose mu kuba amahanga yaratangiye kumva mama 23 ndetse agerageza kugenda ayifasha. Mu gihe leta y'igihugu cy'Uburusiya nkuko bikomeje kugenda bigaragara binyuze muri Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Sergei Lavrov, ahakomeje kugenda hagaragara igisa naho igihugu cy'Uburusiya cyamaze kugenda kigerageza kumva General Sultan Makenga nyuma yuko kandi mu nama ikomeye cyane yahuzaga ibihugu bikomeye bagerageza no kuvuga ku kijyanye n'umutekano wa Afurika bakomoza ku gihugu cya Kongo. Byavuzwe neza ko uyu Sergei Lavrov yavuze neza ko igihugu cya Kongo kidakwiye kwirengagiza FC23 bitewe nuko ifite imbaraga zikomeye cyane zuruta iz'igisirikare FARDC, maze na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nkuko byamaze kugenda bigaragara mu badiplomate bagiye batandukanye bamaze guhereza mama 23 ikimeze nkaho ari ubwirinzi ndetse nkaho mama 23 igomba guhabwa uburenganzira. General Sultan Makenga benshi bari bazi ko ashobora kuba ari umwe mu bari guhigwa ndetse bagenda bafatirwa ibihano, nyamara amahanga yatangiye kugenda mwumva ibihugu bikomakomeye birimo Uburusiya, Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nubwo Trump ntacyo yavuze ariko bamwe mu badiplomate ndetse n'abandi bakomeye cyane babarizwa muri Sena batangiye kugenda bumva General Sultan Makenga ndetse na filozofi ya mama 23 nyuma y'imyigaragambyo ikomeye cyane yabereye Washington DC aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nyuma yuko abanyamurenge ndetse n'abandi bakomoka mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagaragaye bakora ikimeze nk'imyigaragambyo, ndetse ntabwo ari ikimeze nk'imyigaragambyo, n'imyigaragambyo ikomeye cyane aba bakoze berekana neza ko amahanga ndetse n'abandi bareberera uburenganzira bw'ikiremwa muntu basa n'abatereranye abanyamurenge. Ibi rero nibyo byamaze gutuma amahanga haguruka, bivugwa neza ko n'igihugu cy'Ubushinwa cyamaze kubigeramo kugira ngo baje kurwanya ikimeze nkaho ari akazu ka Tshisekedi kari kariyemeje kurimbura ubu bwoko bw'abanyamurenge. Biravugwa neza ko igihugu cy'Ubushinwa nyuma yuko gikorana na FC23 cyo ni ibintu bisanzwe kuko ibirombe bitandukanye bya Rubaya n'ahandi hacukurwa na kompanyi zitandukanye z'Abashinwa. Ibintu rero bivugwa neza ko Abashinwa nabo baba bagomba kwigaragaza kugira ngo ibi bice basanzwe bakuranamo na mama 23 bikomeze kugenda bikomeza kugira umutekano. Ibi rero biravugwa neza ko Antoine Felix Tshisekedi Chilombo kuri ubu ntawe uri kumwumva mama 23 binyuze muri General Sultan Makenga bakomeje kugenda bagerageza gushingirwa igiti n'uwari we wese wagerageza kongera kuba yatira mama 23 nubwo ibitero byo bikomeje, ariko kandi sibo bonyine kuko bari kugenda basubiza n'iki gisirikare cya Leta ya Kongo. Hari hashyizweho agahenge k'imirwano mu biganiro bikomeye cyane beruka kubera mu gihugu cy'Ubusuwisi, nyamara akagahenge gasa naho kapfuye ubusa nkuko bigenda bigaragara. Ibimenyetso kandi biragaragaza neza ko benshi mu basirikare b'igisirikare cya mama 23 bongeye kugira murare nyuma yo kubona neza ko amahanga yatangiye kumva filozofi yabo, ndetse General Sultan Makenga yabwiye abahungu neza ko katikati Kinshasa bizarangira bagezeyo. Bamwe bati ibi biragoye, ariko kandi hakomeje kugenda hagaragara pass out z'abasirikare bakomeye cyane mama 23 ikomeje kugenda ikoresha amasomo ya gisirikare. Ibyo benshi bavuga neza ko mama 23 kwihagarika bizagorana, bikagora uwo ari we wese. Nyuma y'uko rero Sergei Lavrov akaba Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cy'Uburusiya yakomeje kugenda avuga kuri iki kibazo cya Kongo, ndetse akagaragaza neza ko FC23 yakabaye ihabwa umwanya muri guverinoma. Benshi bagiye bavuga neza ko uyu mugabo yarebye kure kuko yagiye agaragaza ibimenyetso byerekana neza ko aho hose barwaniye ingabo za Leta ya Kongo, aho zagiye zihanganira na mama 23 hagiye hagaragara intsinzi ya mama 23 ku kigero, ndetse bisa nkaho bitanayigoraga, aho yagiraga inama Leta ya Kongo kwicara ku meza bakaganira nta guca ku ruhande, bakumvikana uko bagomba kugira uko bagabana, ndetse ubutegetsi hakaza kugira abajya mu nzego z'umutekano ndetse abandi bakajya mu zindi nzego bitewe n'icyo buri wese yisangamo. Nyamara Tshisekedi ibingibi nibyo yakomeje kugenda arwanyiriza kure, akagaragaza neza ko atazicana na mama 23 ibikomeje kugenda benshi bavuga neza ko ari byo bikomeje kugenda bimukoraho, kuko akomeje kugenda agaragaza ibimenyetso by'uko ingabo za Leta ya Kongo zisa naho zamaze gucika intege ku buryo bugaragarira buri wese. Ibice bitandukanye mama 23 kontrola bivugwa neza ko nta gice na kimwe igomba kongera gusubiramo inyuma, uretse umujyi wa Uvira hari kuganirwa kukuba intare za Sarambwe zakongera kuwusubiramo. Amahanga se yaba yongeye guhama 23 imbaraga
imbaraga zo kugira ngo ihangane ku buryo bukomeye cyane ndetse ize kuba yabasha gutanga umutekano muri ibi bice, dore ko abaturage bo bakomeje kugenda barira ayo kwarika, by'umwihariko abaherereye mu bice ingabo za leta ya Kongo zishobora kugenda zigeramo. Ubu tuvugana mu mujyi wa Uvira hakomeje kugenda humvikana amasasu menshi cyane. Wazalendo zakamejeje zirarasa amasasu menshi ari kumvikana y'imbunda ntoya nk'uko biri kugenda bigaragara. Benshi baravuga neza ko Wazalendo zasubiranyemo n'ingabo z'u Burundi, ahakomeje kugenda hagaragara urufaya rw'amasasu ndetse aho abaturage basa naho birinze kujya mu mirimo mu bice birimo aya masasu. N'amasasu amaze umwanya munini cyane, bivugwa neza ko abarundi bakomeje kugenda batumvikana na Wazalendo ku byemezo bimwe na bimwe birimo gusahura ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye. Amabariyeri atandukanye bari barashyizeho asa n'ayamaze gukurwaho na M23, ibyatumye bongera kwegerana batangira gushondana ndetse no kurasana. Nk'ubu ngubu harumvikana ibiturika byinshi cyane. Ni mu gihe kandi abasirikare ba Wazalendo bafatikanyije n'ingabo za leta ya Kongo ubwo bari bahagararanye baje kurasa umwana w'umukobwa, ibyateje ikibazo gikomeye cyane. Umwana wajyaga ku masomo ye nk'uko byatangajwe. Ibi rero birakomeza kugaragaza neza ko mu mujyi wa Uvira nta mutekano uhari, dore ko n'ingabo zihabarizwa nazo zakomeje kugenda zisubiranamo ku buryo bukomeye cyane. Benshi bakavuga neza ko iki gisirikare cya M23 ubu ngubu gifashe umwanzuro wo kwinjira muri uyu mujyi bishobora kutakigora, kuko bisa nk'aho abawurimo bamaze kugenda bashondana ndetse banasubiranamo, kuko amasasu ni menshi cyane ariko yiganjemo ay'imbunda ntoya, aho ingabo z'u Burundi ziri kurasana na Wazalendo barebana bakarasana amasasu menshi cyane. Bisa nk'aho mu mujyi wa Uvira harimo intambara ariko idafite ikigamije uretse gusubiranamo kw'izi ngabo. Abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo kandi bakomeje kwihagararira, kuko bisa nk'aho Wazalendo ibafatiye runini ndetse birinda kuba bakiterera muri iyi mirwano, kuko bavuga neza ko abarundi bo isaha n'isaha bakisubirira iwabo maze bakirinda gushwana na Wazalendo, icyatumye iyi ntambara ikomeza kugenda ifata n'urwego ruri hejuru cyane kugeza kuri ubu ngubu. N'amakuru agezweho yemeza neza ko igisoda cy'u Burundi nyuma yuko cyagiye gikora ibitero bikomeye cyane, ibitero byagiye byambukira mu bice nka Rukana ndetse na Rugombo. Ibi bitero kandi bikaba byaragiye bitungura AFC M23 mu birindiro ahitatekerezaga. Izi ngabo z'u Burundi zambukiraga zikaza gucapanya ndetse zikaza kurasa kuri M23 ibitero bitandukanye, ndetse amakuru akavuga neza ko ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zabaga ziri mu mugambo ukomeye cyane kugira ngo izi ngabo z'u Burundi zize kwinjirira muri ibi bice bisanzwe ari ibice by'ibyaro ariko kandi bihinguka ku butaka bwa Kongo, akontorwa na M23. Ubwo turavuga mu bice nka Rukana ndetse na Rugombo, maze ngo abari guturuka mu mujyi wa Uvira nabo bakomeze kwa advancinga, mu gihe M23 yabaye focused ku bari guturuka za Rugombo ndetse na Rukana, maze abari guturuka mu bice bitandukanye by'inkengero za Uvira bashe kwisubiza inyuma. Bivuze neza ko M23 yasaga niyamaze gushyirwa hagati. Ingabo z'abarundi kandi zakomeje kubikora iminsi n'iminsi. None M23 yaje gufata umwanzuro benshi nk'uko bagiye babivuga, irambuka neza yambuka uruzi, itera igitero gikomeye cyane kuri izi ngabo z'u Burundi. Amakuru akavuga neza ko zari zaramaze kwegereza intwaro hafi n'ahitwa kurya cyenda ndetse no mu bice bitandukanye nka Nyamitanga. Aha hose ni ibice by'ibyara ingabo z'u Burundi zari zisigaye zikoresha kugira ngo zize kwambuka maze zize kugaba ibitero shuma kuri M23. Yitereye intambwe rero irambuka ndetse ibagabaho igitero gikomeye cyane, aho bivugwa neza ko M23 abenshi yamaze no kugenda ibata muri uru ruzi. Amakuru akavuga kandi ko uretse muri Plaine de Ruzizi hakomeje kugenda habera imirwano, mu kibaya cya Rusizi hakomeje kugenda nyine habera imirwano, humvikana ibiturika biremereye cyane n'ibindi bice bitandukanye. M23 nayo yongeye kugenda ihagarara mu birindiro nyuma yo kugaba igitero gikomeye cyane ku ngabo z'abarundi yambutse uruzi, ndetse aho bivugwa neza ko izi ngabo zari zarashyizwe Nyamitanga ndetse n'ahandi nko kurya cyenda kugira ngo zikomeze kugenda zitegura ibitero byo gutera M23. Izi zabaye arizo za mbere zifata umwanzuro wo gusubira inyuma ndetse zirukanka amasigamana. N'amakuru agezweho none hayemeza neza ko M23 yasize ishegeshe ku buryo bukomeye cyane izi ngabo, ndetse yagiye igatanga isomo rikomeye cyane, aho benshi cyane bavuga neza ko iki gisirikare cya FC M23 gikomeje kugenda kigerageza
kwirwanaho. Amakuru kandi agasobanura byinshi cyane mu bijyanye n'ibitero, yemeza neza ko aho M23 igeze kugeza ubu nta ugomba kuyihagarika ndetse nta ushobora kuyihagarika nk'uko amakuru ari kubigaragaza, bitewe n'uko iki gisirikare cya M23 cyamaze kugenda kizenguruka kigaca mu nguni zose aho batangiye kwinjirira muri ibi bice ingabo z'u Burundi zajyaga zinyuramo, ndetse twavuga ko ari ibice bya panya bidasanzwe bikoreshwa n'igisirikare, bakinjirira ahitwa Rugombo ndetse na Rukana no mu bice bya Nyamitanga nazwi nko kurya 9 ndetse no kurya 6 y'igisoda cy'u Burundi cyari cyaramaze kurunda abasirikare benshi cyane, umubare munini. Ubu tuvugana M23 nta kuyihagarika, nta guhagarara, yamaze kugenda yerekana neza ko yamaze kuhatangira isomo rikomeye cyane. Abarwanyi b'umutwe wa M23 kandi bongeye kugaragaza impano idasanzwe. Ni mu gihe kandi mu mujyi wa Uvira naho hongeye kumvikana amasasu ateye ubwoba n'amasasu menshi cyane, icyababaje benshi cyane. Wazalendo zarashe umwana w'umukobwa uri mu kigero cy'imyaka 12 mu ruhame mu mujyi. Ibintu byababaje abaturage benshi cyane, ibintu byongeye kwerekana neza ko izi ngabo za leta ya Kongo mu by'ukuri icyo ziri gukora ari ubugome ndengakamere. Uyu mwana w'umukobwa warasiwe mu ruhame, benshi bavuga neza ko nta nicyo yarapfuye n'izi ngabo, yararimo yigendera yigira ku masomo ye nk'uko bivugwa. Nyamara Wazalendo bitewe n'uko zisa naho ziba zamaze gusinda urumogi n'amatabi ndetse n'amayoga agiye atandukanye, zabashije kurasa uyu mwana, ndetse bivugwa neza ko ngo bari baketse ko papa we ashobora kubabarizwa muri M23. nawe nyumvira, uyu mwana w'umukobwa warasiwe mu mujyi wa Uvira yakomeje guteza ikibazo gikomeye cyane, aho benshi bongeye kuvuga neza ko amahanga akwiye guhaguruka M23 ikongerwa kwemererwa kwinjira muri uyu mujyi nta nkomyi nk'uko bikomeje kugenda bigaragazwa. N'amakuru kandi agezweho yemeza neza ko ibihano bitandukanye bikomeje kugenda bishyirwaho yaba kuri Joseph Kabila ndetse n'abandi baba bari mu mutwe wa M23. Ibi bitazigera bihagarika umugambi wa M23 kuko bisa nkaho icyo yaje gukora cyangwa gukemura kitaragerwaho. Niba abaturage bakiraswa mu ruhame ndetse bakaraswa n'izi ngabo zakabaye zibacungira umutekano, nibyo benshi bakomeje kugenda bavuga neza ko byakabaye bikorwaho ndetse bikaba ari ibintu byakemurwa mu gihe ndetse cyihutirwa. Amakuru kandi atugeraho aturuka Kiriba, ubu ni hagati ya Kaburambo na Sange neza ahangaha hongeye kubera imirwano ikomeye cyane muri iki gice cya Kiriba, kandi ni igice gisanzwe kigaragaramo ibitero shuma bikomeye cyane by'igisirikare cya leta ya Kongo, bitewe n'uko Kaburambo ya mbere umusozi umwe uriho intwaro za M23 ndetse irahakontorora cyane, undi musozi Kaburambo ya kabiri uriho intwaro za leta ya Kongo. Kuri ubu ngubu rero bongeye guhurira Kiriba hagati ya Kaburambo na Sange, aho bongeye kwesuranira ku buryo bukomeye cyane. Igisirikare cy'u Burundi cyagaragaye ku mirongo y'imbere ku rugamba, ariko gisa n'ikinaniwe, aho bisa nkaho Wazalendo zo zakomezaga kugerageza kwa divansinga ngo zihangane na M23. Ntawe twavuga wabashije kubona intsinzi idasanzwe muri ibi bice kuko buri wese yasubiye mu defense ze ndetse no mu birindiro bye, nyuma yuko twavuga ko babaye nk'abagwa miswi. Ariko kandi bikavugwa neza ko abasirikare 3 ba Wazalendo bo babashije kuhasiga ubuzima bitewe n'imbunda nini ya M23 yo mu bwoko bwa BM yarasaga ituruka ku musozi wa Kaburambo ya mbere ndetse ikaza kurasa muri ibi bice bya Kiriba. Nubwo harimo intera yenda kuba nini, ariko bisa nkaho abaturuka Sange n'abaturuka mu bice bya Kaburambo nyine aba bose bagiye bahagarikwa, ndetse biza gutuma izi ngabo za leta ya Kongo zitaza kubona advance ikomeye cyane ngo zibe zakigira imbere, ndetse ziza kubona na ramport iturika inyuma bitewe n'imbunda ya M23 yabasheringagaho ubutita. Na makuru kandi atugeraho yemeza neza ko benshi mu basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bakomeje kugenda bagaragara mu bikorwa bisa nkaho bitakibagaragaza nk'abasirikare, basa n'abamaze kwikura muri iyi ntambara, ndetse uretse kuba basoresha umusoro kandi w'umurengera muri iki gice cya Uvira, bakomeje kugenda bashinjwa ibyaha bitandukanye birimo gufata ku ngufu, gusahura ndetse n'ibindi, birimo no kutangira kwica abangaba nk'uko nakubwiye inkuru y'umwana w'umukobwa warasiwe mu mujyi wa Uvira. Ibi byose ni ibyaha by'intambara igisirikare cya leta ya Kongo gikomeje kugenda kigezwa ndetse gikomeje kugenda gikurikiranwaho. Benshi barasobanura neza ko ibihano amahanga akomeje kugenda ha bamwe mu bayobozi ba M23 ari ibihano bisa nkaho bidafite aho bishingiye, kuko batari gushyira mu kuri ndetse batari gushyira mu nyurabwenge. Bisa nkaho hakomeje kugenda haba ikintu kidasanzwe. Tshisekedi nyuma yuko amahanga yasaga namuteye umugongo yongeye kwegura agatwe nyuma yuko bafatiye Joseph Kabila ibihano bikomeye cyane. Namakuru akomeye cyane, namakuru ateye ubwoba. Benshi bakomeje kugenda bagaragaza ibimenyetso by'uko AFC M23 ikomeje guhana yihanukire ndetse
ikagenda itanga isomo rikomeye cyane kuri izi ngabo za leta ya Kongo. Kuri ubu ngubu M23 nta gahenge yongeye guhereza izi ngabo za Kongo, noneho yageze mu bacancuro. Abacancuro bivugwa neza ko biganjemo abaturutse mu itsinda rya Black Water, ndetse biravugwa neza ko abangaba biganjemo kandi abo mu itsinda nyine ry'abasirikare basanzwe bakoresha ikirere, ndavuga drone, ndetse n'ubundi bwirinzi budasanzwe. M23 yakoze operasiyo ikomeye cyane, operasiyo igaragara nk'aho ari operasiyo itewe ubwoba, kuko benshi bamaze kugenda bagaragaza neza ko ari imwe muri operasiyo zisa naho zakoranywe ubwenge n'ubuhanga. Aba bacancuro nyuma y'uko bari bamaze kumenya amakuru ko bamaze iminsi bagabwaho ibitero bikomeye cyane n'iki gisirikare cya FCM 23, ndetse ko bisa nkaho n'ibikoresho bakoreshaga bimwe byamaze kugenda byangizwa nyuma y'uko M23 yagiye bagabaho ibitero mu bice bitandukanye, ndetse hagiye hapfa abacancuro, ugasanga ngo hapfuye umwe, hafashwe babiri. Ibi byose byagiye bigenda bitera ubwoba abasigaye, bitangira gutuma bagenda basubira inyuma. Kuri ubu ngubu ikigezweho, amakuru aragaragaza neza ko FCM 23 yongeye gusanga abandi bacancuro mu ndake. Ibi byagenze bite? Ni mu gihe hategurwaga igitero gikomeye cyane cyerekezaga mu bice bisanzwe bikontorwa na FCM 23. M23 kandi yaje kumenya amakuru ko hari ibitero bya drone zishobora guhagurukira ku butaka bwa Kisangani. Izi kandi zikaza kurasa ngo zihanukiriye mu bice M23 ikontorora. Aba rero bari baje gupima ikirere kugira ngo bamenye amakorodone, ndetse baze kumenya ibirometero izi drone ziza kugenda. Aba baje gutungurwa nyuma y'uko bari bamaze iminsi ibiri bari muri iyi operasiyo, maze birarira mu ndake ngo mu rwego rwo kwirinda neza ko M23 yakongera kubatungura, ikaba yagira abo yicamo ikoresheje drone za kamikazi, dore ko ibirindiro bari barimo bivugwa neza ko bari bizeye umutekano waho, ndetse n'indake bivugwa neza ko iri mu kigo cya gisirikare. Ntabwo ari ikigo kinini cyane, ariko nahasanzwe hakambitse ingabo za leta ya Kongo ndetse n'abarundi. Ahangaha rero M23 yaje guca ruhinga inyuma. Benshi bati ntabwo byari gushoboka, nyamara mu gisirikare cya leta ya Kongo harimo abagambanyi. Benshi bati none se abagambanyi biki? Kubera iki mwabyita bugambanyi? Kandi mu gisirikare cya leta ya Kongo hari abasirikare benshi cyane bafatwa mpiri ku rugamba, ndetse bagafatwa na M23. Aba nibo bagenda bakamena amabanga y'uko location imeze, y'uko ubwirinzi bumeze, ndetse bakavuga byinshi cyane mu bijyanye n'ibiri gutegurwa, ndetse bakanereka aho biri gutegurwa ndetse n'aho biri gutegurirwa. Ibi M23 rero yaje gukoresha amakuru yagiye ikura mu basirikare bafashwe ku rugamba, nubwo n'ubutasi bwayo baba bukomeje kugenda bukurura amakuru. Baza kwerekwa inzira, ndetse inzira twavuga neza ko ari y'ubusamo, ishobora guhinguka hafi n'indake ibarizwamo abacancuro, ndetse hatumvikanye amasasu menshi cyane, ndetse biza kuba bitangira gupangwa n'abasirikare ba M23 mu itsinda rikomeye cyane. Izi ni operasiyo zikorwa n'abakomando kabombo. Aba bakomando kandi bahise batangira gutegura iyi operasiyo. Mu gukora iyi operasiyo yari igamije kugenda, ndetse bakaza kuba bashegesha aba bacancuro bari bari mu ndake, dore ko yari yo tegeti, ariko kandi ntabwo wari kugera kuri indake utanyuze ku bandi basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo baba basanzwe bari ku burinzi, dore ko hano bitewe nuko ntacyo babikiye kubusanga banaregeje, ndetse bisa nk'aho ibintu byoroshye. Abasirikare rero b'igisirikare cya FCM 23 ibi babikoze nk'abikinira, ndetse babikora babishyizeho umutima, nyamara byageze ku ntego. Abacancuro bagera kuri 5 basanzwe mu ndake. Amakuru aravuga neza ko nibura bagera kuri 2 bahise basiga ubuzima bitewe n'imirwano yabanjije kuhabera, ndetse abandi bahise bazirikwa bashyirwa ibitambaro mu maso, baza kujyanwa aho bagomba kuba bajyanwa. M23 kugeza kuri ubu benshi ntabwo barasobanukirwa aho ijyana abasirikare bafatiwe ku rugamba, kuko abarundi bo ni benshi bafata buri munsi, n'abacancuro ndetse n'izindi ngabo zitandukanye zirimo n'ingabo za leta ya Kongo ndetse na wazarendo. Kuri ubu ngubu aba bajyanywe mu birindiro bya M23. Bamwe bavuga neza ko M23 itibahungisha ikabakura mu bice byegereye uyu mujyi wa Uvira, abandi nabo bakavuga neza ko baguma mu bice by'imisozi M23 ikontorora, bitewe nuko baba bazi neza ko nta operasiyo ishobora kuhabasanga. Ntabwo tuzi aho bahita bajyanwa, ntabwo M23 yerutse kubereka itangazamakuru. Benshi bavuga neza ko M23 yakabaye ihita ibica, kuko nabo ngo bagiye bagaruka bayitesha umutwe nyuma y'uko bagiye babarirwa, ndetse bakaza guhabwa inzira bagataha. Kuri ubu rero hakomeje kugenda havugwa igisa naho ari igitutu gikomeye cyane cyongeye kujya kuri abacancuro. Abasigaye ntabwo tuzi ngo ni bangahe, ndetse ikigaragara nuko benshi bamaze kujya mu gice cya Kisangani, ndetse aho bakontorora ndetse bakorera kwa kiriya kibuga cy'indege cya Kisangani, ndetse abandi bagakorana n'abaherereye i Bujumbura. Bisa nkaho rero aba bacancuro bamaze kuba batakirwa ari abari boherejwe kuri tere, aho bari kugenda basetinga coordinate ndetse n'ibindi bazifashisha kugira ngo izi drone ziguruke
zihaguruke ndetse zize kurimbura ibirindiro bya M23 byiganjemo ibiherereye hafi na Puezero. Iyo tuvuze ibi birindiro rero biherereye hafi na Puezero, birumvikana neza ko izi ngabo ziba zototera kujya kurimbura Minembwe ndetse n'inzira zaho nk'uko bagiye babigerageza inshuro nyinshi. Abasirikare b'igisirikare cya M23 muri iyo operasiyo bivugwa neza ko bakomeretse ari batatu nyuma yo kurasana ku buryo bukomeye cyane n'izi ngabo, ariko kandi nta wahasize ubuzima, mu gihe bamwe mu bari hafi y'uburinzi baje gutungurwa ndetse baza kuraswa bahita bitaba Imana bagera kuri babiri. Icyaje gutuma M23 nayo itatinda cyane nuko byashobokaga ko hashobora kuza ramforo, kuko ni hafi ya kampu ya gisirikare ntoya, byashobokaga ko ari nayo mpamvu humvikanye amasasu menshi cyane. M23 yaje kugera ku ntego zayo, ariko benshi bavuga neza ko aba bacancuro ikwiye kuzabegeranya ntawihamagaye ntawibwiye, ikaba yabacishaho ndetse ikabica, kuko bagiye bagerageza kugenda bakora ibikorwa bitandukanye. Nyamara M23 ibi isa naho itabikozwa, kuko ibabika ndetse yirinze kongera kubereka itangazamakuru ndetse no kubereka amahanga. Ibi nta n'amatangazo akomeye cyane ari official uzabona yongeye gusohora yigamba, ahubwo ibi byose ngo yabikoze ari urwego rwo kwirinda igitutu cy'amahanga, ndetse bigasa nkaho ibikora kugira ngo hatazongera kugira bongera kwishyiraho igitutu, ahubwo ikaza kugenda ikababika. Benshi bavuga neza ko ahangaha bazakoreshwa mu buryo bwa diplomasi, ndetse nuko bigaragara hari abagenda bapfa, kuko nko muri operasiyo haguyemwe abacancuro bagera kuri babiri. Ibintu benshi cyane bavuga neza ko M23 nubwo iba itabitangaje, ariko igikuba kiba cyacitse mu gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Akomeje kugenda havugwa ko aba bacancuro batorohewe kugeza ubu. Igisirikare cya leta ya Kongo nacyo mu bijyanye no gukoresha ikirere, aho bari bizeye imbaraga, bisa nkaho bamaze kugira weakness zikomeye cyane, nyuma yuko abakoreshaga iki kirere benshi bamaze kugenda bagererwa na M23 ibateraho ibitero shumu. Inkuru igezweho ni inkuru ikomeye cyane, inkuru iri kuvugwa ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi ndetse ku mirongo y'imbere ku rugamba, aho M23 ikomeje kwesurana n'izi ngabo z'u Burundi. Amakuru atugeraho none n'amakuru yemeza neza ko AFC M23 yongeye gutanga isomo rikomeye cyane. Ni igisirikare cy'u Burundi noneho abasoda bacyo basa naho bamaze kugenda bashirira muri iyi mirwano, aho bagiye besurwa ndetse bakaza kugenda bakubitirwa mu bice bitandukanye. Noneho hagaragaye abenda kuba basaza. Namakuru avuga ko M23 yaje kureba aba basaza b'igisirikare cy'u Burundi bari bakizwe ku mirongo y'imbere ku gahato, ndetse abo bigaragara nkaho bari bazanywe mu mirongo y'imbere ku rugamba bakuwe mu gisoda cy'u Burundi. Biravugwa neza ko abasaza bashobora kuba bari barageze mu zabukuru, ndetse barahawe ikiruhuko cy'izabukuru n'igisoda cy'u Burundi FDNB, nyamara bakaza kuba barahamagajwe kugira ngo bongere koherezwa ku mirongo y'imbere ku rugamba, nyamara bikorwa aba batabizi n'imiryango yabo itabizi. Bahamagajwe na perezida y'igihugu cy'u Burundi generali, akaba n'umugaba mukuru w'ikirenga w'izi ngabo, ariko kandi ntabwo yabyumvikanyeho n'umugaba mukuru w'ingabo generali Prime Niyongabo. Abasaza bari barasezerewe mu gisirikare bitewe n'izabukuru bongeye guhamagazwa, ndetse babwirwa neza ko igihugu kibakeneye. Aba rero basezeye imiryango yabo batazi ikigiye gukurikiraho, kuko bumvaga neza ko bashobora kuba bagiye gushingirwa nk'ikigo cyabo kibitaho, ndetse bakaza guhabwa ibindi by'ingenzi. Baje guhabwa imbunda n'amasasu, bongera kujyanwa ku butaka bw'igihugu cya Kongo. Inkuru ziravuga neza ko atari bonyine gusa bari kumwe n'abandi basore bari bagifite amaraso mashya, ariko kandi aba basaza ndetse bisa nkaho bazavuma perezida y'igihugu cy'u Burundi bitewe n'icyo yamaze kubajyanamo. Aba basirikare bafatiwe ku rugamba, ndetse kubareba benshi bavuze neza ko ari ibintu biteye agahinda, kureba aba basaza, kureba uru rubyiruko, kureba izi ngabo z'u Burundi zikomeje kugenda zitikirira kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru agezweho aremeza neza ko aba bafatiwe hariya neza hafi na Plaine d'Orzizi, kuko amakuru agaragaza neza ko bari bateguye igitero gikomeye cyane, ariko ntabwo cyari igitero cy'abasaza, no kuvuga ngo bari abasirikare nyine b'ingabo z'u Burundi nk'uko ibitero bisanzwe bikora, bari gufatikanya n'igisirikare cya leta ya Kongo. Ariko ku ruhande rw'ingabo z'u Burundi hagaragayemo aba basaza bakuru nk'uko amakuru avuga neza ko bamaze no gufatirwa kuri uru rugamba. Inkuru ziravuga neza ko M23 mu gihe
yaba ibashije kubereka nk'itangazamakuru. Abantu benshi cyane bashobora kuza kuzenga amarira mu maso kuza kubona umutwaro uremereye cyane perezida w'igihugu cy'u Burundi ari kugenda akorera izi ngabo ze. Amakuru aragaragaza neza ko kandi iki gisoda cy'u Burundi gikomeje kugenda gikubitirwa mu bice bitandukanye. Ubu rero aba basirikare bafashwe biravugwa neza ko ari abasirikare benshi cyane bashobora kuba bagera mu mubare munini nk'uko byatangajwe, ariko icyatunguye benshi nuko yiganjemo abafite imyaka yisumbuye hejuru batakabaye bakigaragara muri iki gisirikare. Igisirikare cya Kongo nicyo cyagiye gikunda kugaragaramo abasaza, ariko benshi bakavuga neza ko uretse ubuzima twavuga nkaho ari ubuzima bubi ndetse n'imyaka iba atari myinshi cyane, ariko bitewe kuba no kunywa urumogi, ibiyobyabwenge biremereye cyane, ariyo mpamvu abasirikare ba Kongo abenshi baba bagaragara nkaho bashaje, nkaho badafite imbaraga, nkaho batari sereye cyane. None Uburundi busa nabwo n'ubwamaze gufata abasaza bagiye bagira inama igisirikare cy'u Burundi ndetse bagiye bagerageza kurwanira igisoda cy'u Burundi FDNB, bajyanwe ku mirongo y'imbere ku rugamba. Bisa nkaho abasirikare batangiye kuba bake, batangiye kubura, batangiye kugabanuka ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi kugira ngo bakomeze kuronka izi zahabu ndetse n'aya madolari nyine. Niyo mpamvu bisa nkaho perezida w'igihugu cy'u Burundi yongeye gufata abasirikare barimo abakuze cyane akaza kubohereza. Bivugwa neza ko biganjemo n'abari barasezerewe muri iki gisirikare kujyanwa hano. Rero nta mahitamo bari bafite, ari nayo mpamvu byabagoye cyane ndetse biza kurangira bacakiwe n'intare za Sarambwe. Harakurikiraho ikima 23 mu gitero gikomeye cyane, dore ko ari nayo yari yatewe ndetse ibirindiro byayo bagira ngo baze kubibombarira ku buryo bukomeye cyane. Byaje kurangiriza intare za Sarambwe zihagaje mu birindiro ndetse ziza kubereka neza ko zitavugirwamo. Kurasana gukomeye cyane hagati y'izi ngabo za 23 ndetse n'izi ngabo z'abarundi, ariko utumva ngo bari abasaza wumve ngo bari bonyine, bari kumwe n'ingabo za leta ya Kongo n'izindi ngabo z'abarundi zisanzwe kuri ubutaka. Barasanye karava ndetse biza kurangira nyine AFC 23 ari ibashije gutsinda izi ngabo nk'uko ibimenyetso byagiye bibigaragaza. Inkuru rero tugira hiravuga neza ko kugeza kuri ubu ngubu 23 yatakarije umusirikare umwe wenyine muri iyi mirwano, mu gihe abarundi bahatakarije abasirikare batabarika. Inkuru kandi zikavuga neza ko iki gisirikare cya 23 cyabashije kugera ku ntego yo gufata aba basirikare biganjemo abakuru, kuko basaga n'abari bananiwe nyuma y'uko 23 yabahindukiranye itangira kubasheringaho. Biza kuba ngombwa ko bakora wizdoro bakirukanka amasigamana ndetse n'intwaro ku rutugu. Aba biganjemo abakuru ntabwo babashije gufashwa n'aba bakiri bato ngo baze gukurwa ku kibuga cyangwa se baze gukurwa ku mirongo y'imbere ku rugamba. Byarangiye bamanitse amaboko bacakirwa na 23. Kubona aba basaza bazenga amarira mu maso basa naho bazanywe mu bintu batazi, mu bintu batiteguye ndetse badafitiye ubushobozi, byateye benshi cyane ikiniga. Bongera kuvuga neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi aba basaza nyamara bizarangira bamuvumye, kuko bisa nkaho yongeye gukora honte cyangwa se skandali, ibara rikomeye cyane nk'uko byagiye bigaragazwa. Ibice bitandukanye byose bisa nkaho byamaze kugenda bihaguruka, yaba bari ku butaka bw'u Burundi nk'uko bitangazwa babuze bamwe mu miryango yabo, babwirwa neza ko hari ibyo bagiyemo by'akazi, dore ko aba basirikare kandi ubwo ni ukuvuga ngo benshi n'abahoze ari abasirikare bajyanwe muri iyi mirwano mu buryo budafututse, kuko bisa nkaho iki gisirikare cy'u Burundi cyabajyanye badasezeye n'imiryango yabo. Bivuze neza ko nuwagwa kuri ubutaka baza kubwira umuryango we ko bamubuze, nk'uko basanzwe babivuga, babwira abafite imiryango ikomeje gutikirira kuri ubutaka bwa Kongo ko ubwo ngubwo uko ibintu bimeze abasirikare bagwa ku rugamba babeshyerwa ko baturutse, ndetse bikaza kugenda bigera mu miryango yabo. Nyamara hamaze kumenyekana amakuru y'uko aba basirikare baba baramaze no kwicwa, ibintu benshi cyane bavuga neza ko biteye agahinda. N'inkuru zikomeje kugenda zivugwa, abasirikare b'u Burundi kuri ubu ngubu basa n'abamaze kwifata amapfubyi, basa naho batagishoboye kwihangana ababibona bakiri ku butaka bwa Kongo, ndetse basa naho bacitse intege. Abakiri ku butaka bw'u Burundi nabo baba bafite igitutu n'ubwo babivugwa neza ko abafite ubwoba bwo kuzanwa muri iyi mirwano, ahaturutse no guterana amagambo no kutumvikana hagati y'abakomeye muri iki gisirikare. Perezida w'igihugu cy'u Burundi akomeje kudashimwa n'abo bayoborana inzego za gisirikare. Nyamara niyo mpamvu benshi bakomeje kugenda bavuga neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye bizarangira atembagajwe ku butegetsi, nk'uko nawe ajya bivuga ko hari abo bayoborana batamwumva, kuko akomeje gukora amakosa nkana, ndetse bikagaragaza neza ko abasirikare b'u Burundi basa naho bajyanywe muri iyi ntambara ku gahato, ku mbaraga, kuko nta mahitamo, oda ni oda.
ibintu ntabwo byoroshye na gatoya. Inkuru igezweho iremeza neza ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyaba cyamaze kwifata amapfubyi. Ni mu gihe uwahoze ari umukuru w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Joseph Kabila yamaze gusara yasizoye, ndetse n'abayobozi ba 23 barimo General Sultan Makenga, Corneille Nangaa ndetse n'abandi bakomakomeye muri uyu mutwe bafashe umwanzuro wo guhaguruka ngo baharanira uburenganzira bwabo, kuko bisa nkaho bagiye kubigeraho. 23 iri mu ntego zo kuba yafata Kivu ikayigira igihugu cyigenga. Ibi kandi bikaza gukorwa mu gihe igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Tshisekedi muri rusange bo bakomeje kugenda bahundagazwaho ikimeze nk'ibihano bikomeye cyane. Amahanga yamaze kumenya ukuri, ese Tshisekedi araza kubigira gute? Joseph Kabila wahoze uyobora iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo akaza kube umwe mu bagize uruhare gushyiraho Tshisekedi, yamaze kwicuza cyane ndetse yamaze kugaragaza neza ko yaza kumenya neza ko Tshisekedi azaba uwikunda gutya agasa n'uwagurishije Kongo, ndetse abaturage akaza kubatererana atabaragize uruhare mu kumushyira ku butegetsi. Nyamara hamaze kugenda hagaragara ibimenyetso bigera kuri 6 byerekana neza ko 23 ndetse ifite umugambi ukomeye cyane, ari nawo watumye Joseph Kabila amaze igihe kingana gutya ari mu mujyi wa Goma aho inama nyinshi ndetse n'ibimenyetso bigenda byegeranywa, maze igisirikare cya FC 23 kikaza kuba igisirikare cyigenga, kikaza kuba igihugu cya Kivu Republique kizakontororwa na 23. Ibinyamara birashoboka. Joseph Kabange Kabila ni umwe mu bagiye bafata imyanzuro ikomeye cyane. Abakongomani bavuga neza ko bazamukumbura kuko yagiye agaragara abarwanira ishyaka ku ngoma ye. Nyamara Tshisekedi wamusimbuye asa naho ari koreka abakongomani nkuko ari kugenda abigaragaza. Kongo igomba gucibwamo kabiri. Benshi bamaze guhaguruka, bamaze kwerekana neza ko ubwo abayobozi batandukanye baturuka muri Leta Zunze za Amerika ndetse n'amahanga bakomeza kugirira inzinduko zitandukanye mu mujyi wa Goma ukontororwa na 23, kandi muri pasiporo zabo hagaterwamo kashe irimo ibirango bya 23. Ibi rero nibyo byagiye bikendura ndetse bikaza kugenda bikegeta Tshisekedi, agakomeza kuvuga neza ko amahanga yari yizeye asa naho yamuhemukiye cyangwa se yamutengukiye. Abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bakomeje kugenda bagaragaza neza ko nubundi aho kugira ngo bakomeze guhangana na 23 bakabaye bayiharira ibi bice, kuko ngo nubundi ubutaka bwa Kongo ni bunini cyane. Iki gice sicyo cyababuza kubaho ndetse bakabaho neza. Nyamara ibi ngibi Tshisekedi nabo bayoborana hejuru mu nzego zo hejuru ntabwo babikozwa. Ibiri gutuma rero bakomeza kujya ku gitutu. Nta buryo na bumwe buhari bw'uko Tshisekedi yahagarika izi process, ndetse nta buryo na bumwe buhari bw'uko Tshisekedi yakongera kwitambika 23, kuko ubwo amahanga yahagurukaga ndetse akerekana neza ko Tshisekedi yagiye abeshya muri raporo yagiye atanga, ndetse akagaragara nkaho ari umunyabinyoma. Bisa nkaho ibi kandi byagizwemo uruhare na Joseph Kabila Kabange. Uyu mugabo kandi akaza kuba ari gukorana na 23, aho benshi cyane bavuga ko impinduka zishobora kuza kugaragara. 23 nyamara nubwo bamwe bavuga neza ko iri gushaka kubona ubwigenge, ahubwo hari n'abavuga neza ko Kongo ishobora kuzasanga iyoboruwe na 23, ndetse abakongomani bose bo bavuga neza ko uzabaha amahoro ari we bazagumana nawe, mu gihe bagaragaza neza ko 23 ari no yagiye baha amahoro mu bice basanzwe barimo. Uretse Kivu zombi, ndavuga Kivu y'Epfo na Kivu ya Ruguru, izindi ntara ndetse n'ibindi bice bitandukanye naho byagiye bigaragara neza ko bafitiye urukundo 23, kuko bamaze kubona iterambere imaze kugeza ku baturage bari mu bice kontorora nyuma y'umwaka umwe gusa igaruriye, mu gihe bo bavuga neza ko Tshisekedi intara zitandukanye atazisura, atazigeza ku iterambere, aho bakomeza kugenda bagaragaza neza ko afite na gahunda yo guhindura itegeko nshinga ngo yongere kwiyamamaza. Bakavuga neza ko ibi bitazashoboka, ibyatumye hatangira n'imyigaragambyo ikomeye cyane i Kinshasa. Tshisekedi nyamara asa n'uwicariye intebe ishyushye, nyamara 23 yamaze kujya kwiberere aho abazungu bamaze kugenda bayishyigikira. Ngira ngo murabizi 23 kugira ngo ive mu mujyi wa Uvira, benshi bemeza neza ko habaho igitutu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'andi mahanga kugira ngo irekure uyu mujyi. None biraza kugenda bite ko 23 bamaze kumva filozofi yayo, bamaze kugenda bumva neza ikiri kurwanira? Bisa nkaho Tshisekedi yamaze kumwara ndetse yamaze kuba igisebo mu mahanga. Ibi rero birakomeza kugenda bigaragaza neza ko Antoine Felix
Felix Tshisekedi perezida w'igihugu cya Kongo asa n'uwamaze kugenda acika amazi ndetse asa naho amahanga yamaze kumufata nkaho ari umwesikoro ukomeye cyane. Ibi biragaragazwa nuko bamwe batakimwumva, abandi basa n'abamuteye umugongo, abandi baraza kwisurira ibice 23 kontorora nta wikoza ikinshasa. Ibi rero nabyo byakomeza kugenda bimushyira ku gitutu ndetse ashobora kuzisanga nta numwe asigaranye. Tshisekedi akaza gusigarana n'igihugu cy'Ububiligi gusa nacyo kitazagira ibyo kimufasha bikomeye cyane. Tshisekedi kandi yiringiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika, biza kurangira abonye neza ko gukorana nayo bigoye ndetse kuko yagiye imwereka ko izamuye intwaro n'abasirikare, nyamara bikaza kurangira nta na kimwe ikoze, nyamara nayo igahita yigira mu bibazo bikomeye cyane byo guhangana na Iran ndetse n'ibindi bihugu, aho Tshisekedi bagiye basa naho bamwirengagije. Ibi rero byagiye bimushyira ku gitutu, bimutera ubwoba bukomeye cyane, bigatuma umutetsi w'igihugu cya Kongo ajya ku gitutu ndetse akaza kwisanga nawe asa n'uwicariye intebe ishyushye. Tshisekedi kandi yari azi ko azafashwa, yari azi ko azashyirwa ku ibere bitewe n'uko afite amabuye y'agaciro, nyamara byaje kurangira ibice bitandukanye birimo amabuye y'agaciro 23 ari bifite nk'uko Tshisekedi yagiye abwira amahanga ko azayaha amabuye. Amahanga rero yagiye akontrola agasanga ibice nka za Rubaya ndetse n'ahandi habarizwa amabuye y'agaciro akomeye cyane kandi ahenze, hakontorwa na 23. Tshisekedi bamuteruye inyuma, ari nayo mpamvu benshi bavuga neza ko 23 ariyo mpamvu yakomeje kugenda yigarurira imitima y'amahanga. Kugeza kuri ubu amakampani acukura amabuye y'agaciro y'Abashinwa ndetse n'abandi bose barakorana na 23 mu bice bitandukanye bya Rubaya ndetse n'ahandi muri Kivu y'Amajyaruguru, aho benshi bakomeza kugenda bashimangira neza ko Tshisekedi yatanze ibyo adafite. Ubu ngubu ariyo mpamvu bamufashe nk'umwesikoro. Byagenze bite kugira ngo iyi leta ya Tshisekedi yisange iri kuririra mu myotsi mu gihe yari yamaze kujya ku ibere, aho Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cya Kongo yagiye azenguruka ibihugu bitandukanye agenda avuga byinshi cyane, nyamara benshi baje gusanga atari ukuri. Ibintu birakomeye, inkuru igezweho, amakuru aremeza neza ko igisoda cy'u Burundi FDNB cyamaze gufatirwa ibihano bikomeye cyane, sanctions ndetse zisa nkaho ziremereye cyane ndetse zinakakaye kuri iki gisoda cy'u Burundi. Bisa nkaho Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Elias Fatibeto perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ariwe washutse u Burundi, none General Neva nyene cyubahiro Evariste Ndayishimiye yisanze igisoda cye nawe ubwe bamaze kugenda bashyirirwaho ibihano. Nibiki bibaye? Mu by'ukuri igisirikare cy'u Burundi cyagiye gigaba ibitero bitandukanye mu bice bikontororwa na FCM 23 kandi bigashyigikirwa na leta y'u Burundi. Amakuru yamaze kugaragaza neza ko iyi leta y'u Burundi yakoze amakosa menshi cyane ku ruhande rw'intambara barimo ndetse bagiyemo ku ruhande bari gufashamo igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Kuri ubu ngubu amahanga yamaze kwemeza neza ko igisirikare cya 23 ari cyo gisirikare cyari gikwiye kuba gikontorora ibi bihugu cyangwa se ibi bice biri kuberamo imirwano muri rusange. Ni mu gihe igisoda cy'u Burundi nacyo cyamaze guhamwa n'ibyaha byo gutera igihugu ndetse bisa nkaho ibyo kujya gutabara bitakyemewe. Ni gute ujya gutabara abavandimwe ugatangira kubica ubateranya? Ibi nibyo byagiye bigonga igisoda cy'u Burundi. General Evariste Ndayishimiye utetse igihugu cy'u Burundi yakomeje kugenda avuga kenshi ko afite ingabo ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko akagaruka ku kijyanye no kuba ngo izi ngabo ze zaragiye gutanga umusada ndetse zaragiye gufasha izi ngabo za leta ya Kongo ngo guhangana na FCM 23. None amaze kwisanga igihugu cye cyamaze kujya mu kangaratete. Leta y'u Burundi ubu tuvugana yamaze gushyirirwaho ibihano bikomeye cyane. Ni mu gihe ingabo z'u Burundi zikomeje kugenda zigaragara mu bikorwa bitandukanye biteye isoni ndetse birimo n'ibiteye ubwoba n'agahinda, nk'uko abasirikare b'igisoda cy'u Burundi bagiye bagaragara bari kumwe n'ingabo za leta ya Kongo FARDC mu bice bitandukanye, aho bagiye bagaba ibitero ndetse aho bagiye bica abanyamurenge ndetse n'abandi mu nkengero za Minembwe ndetse na Mikenke. Kuri ubu ngubu rero amahanga yamaze kugaragaza neza ko ingabo z'u Burundi kandi zahoze kuri ubu butaka guturuka mu bice bitandukanye ubwo imirwano ikomeye
ikomeye cyane yabaga hagati ya FCM 23 n'igisirikare cya leta ya Kongo ubwo yatangiraga mu nkundura yo kwigarurira umujyi wa Goma. Amakuru aravuga neza ko icyo gisirikare cya 23 kandi cyagiye gitanga raporo zitandukanye zerekana neza ko ingabo z'u Burundi zamuka umupaka mu buryo butemewe umunsi ku munsi zikagaba ibitero bitandukanye mu baturage, aho na bamwe basahurwa ibyabo ndetse abandi bakicwa. Ibi rero byamaze kugenda bihabwa agaciro, amaraso y'abanyamurenge ndetse n'abandi yamaze kugenda agenda akomanga, ndetse n'amaraso y'inzirakarengane agiye gukora kuri perezida w'igihugu cy'u Burundi. Ibihano bikomeye cyane birimo no gufatirwa bamwe mu bajenerali bakomeye cyane b'u Burundi. N'amakuru agaragaza neza ko u Burundi mu by'ukuri bwagiye buparticipa muri iyi ntambara mu buryo bweruye, akaba ari niyo mpamvu bimaze kugaragara neza ko nabwo bwakoze amakosa akomeye cyane yo kurenga ndetse no kutubaha imbibi z'igihugu baturanye. Aka rero ni akantu kakomeje kugenda gashyirishamo perezida w'igihugu cy'u Burundi. Kuri ubu ngubu kandi wahise ujya ku gitutu gikomeye cyane, kuko generali Prime Niyongabo umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi yagiye amwibutsa kenshi ko batakaye bafite abasirikare bafite umubare ungana kuriya kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyamara uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi akavunira ibiti mu matwi bitewe n'inyungu yabonagamo ndetse n'inyungu akibonamo kugeza ubu, kuko Tshisekedi amukandira akanyenyeri akawa mugani w'abiki gihe bakomeje gukoresha izo mvugo, amwoherereza amafaranga menshi cyane ava muri zahabu baba bacukuye mu bice bitandukanye biri mu izi ngabo zabo. Ibi rero byatumye leta y'u Burundi irenga ku mabwiriza yo kubaha ubusugire bw'igihugu. Ibi rero bikomeje kugenda bigaragara nyuma y'uko 23 ivuye mu masezerano y'amahoro mu Busuwisi, ndetse bikaza kuba bigize ingaruka zikomeye cyane kuri leta y'u Burundi. Ibice bitandukanye biri kuberamwe imirwano. Amakuru avuga neza ko leta y'u Burundi ikomeje kugaragaza inyota ndetse no kuba hakabaye hakorwa icyo ari cyo cyose kugira ngo ingabo za leta ya Kongo zibe zatsindura urugamba, ariko byagiye bigorana. Ibice bitandukanye Mikenke, Minembwe bigaragaramo abasirikare b'igisirikare cya FCM 23 ndetse aba bagerageza kugenda barwana ku banyamurenge bisa nkaho basinyiwe no kurimburwa n'iki gisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'abarundi. U Burundi kuri ubu ngubu benshi baravuga neza ko ushobora kuba bugiye guhungabanywa ku buryo bukomeye cyane, ndetse bukaza kuba buhungetwa bitewe n'ibi bihano bikomeye cyane bamaze kugenda bashyirirwaho. Ni ibihano kandi bitoroshye, ariko kandi bivugwa neza ko na Tshisekedi impapuro zemeza neza ko ashobora kuza gushyirirwaho ibihano birimo no kuba yazitaba urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa ICC isaha iyo ari yo yose, mu gihe ibi byaha byaba bikomeje kugenda abimukurikiranwaho byazamuhama akazaba yaharwa ibihano bikomeye cyane. 23 yagiye itanga amaraporo atandukanye yerekana neza ko leta ya Kongo ikora ibyaha by'intambara ndetse ikomeje kugenda irwanya 23, ariko ikabikora mu rwego rwo kugira ngo yice abaturage, kuko hagiye hatangwa ibimenyetso, amashusho ndetse n'amafoto yerekana neza ko 23 isa naho ariyo yagiye igerageza kurinda umutekano w'abaturage. Antoine Felix Tshisekedi Chilombo, uyu mugabo utetse igihugu cya Kongo, nawe asa n'uwicariye intebe ishyushye, kuko mugenzi we wamufashaga umunsi ku munsi, dore ko abagabo wagira ko ari impanga mu mikoranire kuri ubu muri iki gihe bisa nkaho bose batorohewe kugeza ubu. Uwo hakurya amaze gushyirirwaho ibihano bikomeye cyane, ndetse hakurya Kinshasa naho biravugwa neza ko bibategereje. Ibi rero biraza gusa nkaho ari ukuza kuba bitonda cyane, kuko bishobora kuza kubashyira mu bibazo ndetse n'akaga gakomeye cyane. Amakuru kandi arasobanura neza ko imirwano yo kugeza kuri ubu itigeze ihagarara mu bice bitandukanye, aho abasirikare batandukanye b'igisirikare cy'u Burundi ndetse n'ingabo za leta ya Kongo bakomeje kugenda bagaba ibitero bitandukanye mu madefense atandukanye y'ingabo za 23. Nyamara 23 ikaza guhagarara neza mu birindiro byayo, ikaza guhangana n'ibi bitero. Ibyo benshi bakomeje kugenda bagaragaza neza ko FCM 23 iri mu ngamba cyane, ndetse ikomeje kugenda ikubita isya itanditse. Benshi mu basirikare b'iki gisirikare cya 23 kandi bakomeje kugenda bagaragaza umuhate n'umurava mu bice bitandukanye, aho bari kurwana ku banyamurenge, bakarwana ku bandi baturage bari ku butaka bwa Kongo. Nyamara bisa nkaho Uvira nayo ishobora kuza kubatombe mu gihe gitoya. Ndagusuhuje nguhaye n'ikaze n'amakuru agezweho aka kanya, tukubwira inkuru zigezweho ziri kuvugwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, u Burundi n'u Rwanda, karere k'ibiyaga bigari muri rusange. Ni inkuru zigezweho rero turibanda ku makuru ari kuvugwa mu mirwano ikomeye cyane, imirwano iri guhuza igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC ndetse n'umutwe wa Twirwaneho ndetse na
M23. Ni inkuru igezweho aka kanya yemeza neza ko General Sematama Charles uyu ni umuyobozi w'umutwe wa Twirwaneho igisirikare cy'u Burundi cyashatse kumuhitana ndetse ngo bamwice urwa makanika General Ruhunda Michel Makanika, ariko biza kurangira Imana ikinze akaboko. Ndakubwira byinshi cyane, bamuhoye iki se, bashaka kumuhora iki, ese byagenze bite kugira ngo operasiyo yose ize kuba ipfuba ku munota wa nyuma maze baze kurasa utari we? Ibi ndabikubwira, kandi ndakubwira neza ko igisoda cy'u Burundi cyarakaye nyuma yuko bivugwa neza ko abanyamurenge bagiye kugambanira bagenzi babo. Hari gahunda yuko abanyamurenge bagiye guteranywa na M23 ndetse bakaza kubakomanya imitwe kugira ngo bashwane, kugira ngo umugambi wabo ugerweho. Ndavuga umugambi wa Perezida Tshisekedi ndetse na Perezida w'igihugu cy'u Burundi, nyamara byaje kurangira bidakunze. Icyatumye bashaka kwica General Sematama Charles, umukuru w'ingabo za Twirwaneho wasimbuye General Michel Rukunda Makanika wishwe n'ingabo za leta ya Kongo na drone, ndetse uyu mugabo wahoze yungirije Makanika akaba ari ukomeje kugenda ahagarara mu birindiro ashinga ndetse anakomeza uyu mutwe wa Twirwaneho. Yarapfuye, yari yishwe, yarazize iki? Operasiyo yo kumwica yagenze ite? Ndaje mbikubwire. Ndakubwira kandi ko hari kuvugwa urupfu rw'abasirikare 6 b'igisirikare cya leta ya Kongo, ndetse bivugwa neza ko harimo 2 bafite ipeti rya kapiteni. Ibi rero byabaye nyuma yuko M23 ihanganye ku buryo bukomeye cyane. Ese Puezero ko isa naho yamaze kugabanywa izi ngabo za leta ya Kongo ndetse na M23 na Twirwaneho, biraza kurangira bite ko imirwano yongeye kuba? Puezero ni igice kinini cyane giherereye hariya ku butaka bwa leta ya Kongo, by'umwihariko igice gisanzwe cyerekeza mu bice abanyamurenge yatuyemo, ariko kandi bisa nk'aho igisirikare cya leta ya Kongo cyagerageje ibidari byo byose kugira ngo M23 na Twirwaneho bahave, nyamara byakomeje kugorana. Ibiri gutuma hakomeza kubera imirwano ikomeye cyane. Ndakubwira byinshi cyane kuri izi nkuru. Nanone kandi amakuru aravuga neza ko igisirikare cya leta y'u Burundi cyongeye kwakira inkuru mbi cyane. Ni inkuru ncamugongo yemeza ifatwa ry'abasirikare bagera kuri 13 b'igisirikare cy'u Burundi, byaje kurangira bamanitse amaboko nyuma yuko bari bamaze kugotwa na M23 mu kibaya cya Rusizi mu mirwano ikomeye cyane yakomeze guhuza iki gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kiri gufashwa n'u Burundi, bose bagahangana na M23. Ni ibintu bikomeye cyane ndibugusobanurire muri izi nkuru. Ikaze rero muri aya makuru yacu, ndagusaba ko wakanda like ndetse ukanakanda subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi mu biganiro byacu. Ndakubwira neza ko ni inkuru igezweho yemeza neza ko General Sematama uyu ni umusirikare ukomeye cyane mu mutwe wa Twirwaneho ndetse ni nawe muyobozi wawo kugeza ubu. Uyu General Sematama yahoze yungirije General Michel Rukunda Makanika wishwe na drone z'igisirikare cya leta ya Kongo ku kagambane gakomeye cyane, ndetse aza kwicwa kugira ngo barimbure abanyamurenge. Ariko kandi bisa nkaho uyu General Sematama Charles yasigaye ndetse agasigara mu nshingano neza n'ubwo Burundi bwari bumuhitanye. Uribaza ngo byagenze bite? No operasiyo yari yapanzwe n'igisoda cy'u Burundi, bivuga neza ko bafatikanyije n'igisirikare cya leta ya Kongo. Ubundi hari gahunda yuko M23 ndetse na Twirwaneho bagomba kugirana amakimbirane, bagashwana, bagatangira kurasana, nuko igisirikare cya leta ya Kongo kikagera ku ntego zacyo nkuko bari babipanze ndetse n'abarundi. Intego zabo rero nta zindi, ndakubwira neza ko bafite intego yuko baza gufata igice abanyamurenge batuyemo bakabirukanamo Burundi, bakagira training wing y'igisirikare ngo cya P5 igisirikare cya Kayumba Nyamwasa ngo yashinze kugira ngo aze gutera u Rwanda. Ibi rero biravugwa neza ko iki gisirikare cya Kayumba Nyamwasa cyabuze aho cyerekeza, ndetse akaba ariyo mpamvu bashaka kumenesha abanyamurenge. Mu kwegera rero bamwe mu banyamurenge bagiye bagaragara ku butaka bw'u Burundi kugira ngo baze kwerekana neza ko Burundi bubanye neza n'abanyamurenge, nyamara birengagije neza ko ari bwo bukomeza kubarasa mu minembwe ndetse n'ahandi. Ibi rero byaje gutuma mu gihe igisirikare ndetse na leta y'u Burundi na leta ya Kongo babonye neza ko guteranya M23 ndetse na Twirwaneho bitagikunze, kuko bafite umugambi umwe ndetse n'intumbero zabo ari zimwe ari guharanira uburenganzira bwabo, baje gufata umwanzuro wo guhitana umukuru w'uyu mutwe wa Twirwaneho nk'uko amakuru ari kugenda abigaragaza. Ni ibintu bikomeye cyane bikomeza kugenda bigaragaza. Amakuru avuga neza ko bari bapanze drone yo mu bwoko bwa kamikaze yagombaga kurasa uyu mugabo General Sematama, ariko biza kurangira irashe mu muhana atarayemo nk'uko amakuru abivuga. Ibi kandi byari byapanzwe ku bufatanye n'ingabo za Kongo, aho u Burundi bwamaze gufata umwanzuro ukomeye cyane wo kumuhigisha uruhindu, ariko kandi nabo bikaba bitari kuborohera. Amakuru aremeza neza ko hamaze kujya hanze amabanga yemeza neza ko leta y'u Burundi yamaze gufata initiative ikomeye cyane ifatikanyije n'igisirikare
cya leta ya Kongo ko bashobora kwica General Sematama maze ngo abanyamurenge ndetse n'izi ngabo za twirwanaho bagasigara ari imfubyi, ndetse bakaza kugenda bagerageza gukora ibishoboka byose kugira ngo bakomeze kugenda babamenesha. Ni ibintu rero byagaragaye nyuma y'uko iyi drone ndetse yo mu bwoko bwa kamikazi yarashe aho uyu mugabo bakekaga ko ari nyamara biza kurangira atariho ari. Ni mu gihe hapfuye abarinzi be babiri bivugwa neza ko batari bari kumwe nawe, ariko kandi nyuma yo gutrakinga telefone ye biza kurangira umwe mu barinzi we wari ufite telefone isanzwe ikoreshwa n'uyu mugabo ari we uhitanywe n'iyi drone. Bisa nkaho General Sematama nawe yari yamenye aya makuru ndetse agerageza gukora icyo twakwita kwikavaringa, ndetse agerageza gukoresha uburyo ubwo ari bwo bwose. Gusa ntabwo bari bazi niba iki gitero gishoboka cyangwa se kiza kubasanga he, ariko bari bafite amakuru neza ko bari guhigishwa uruhindu. Ibi rero birasobanura iki? Biragaragaza ubufatanye bwa Tshisekedi ndetse n'ingabo z'u Burundi bwo gutsemba abanyamurenge niba bageze aho bongera gushaka kwica bamwe mu bakuru babo. Nyamara leta y'u Burundi kagaragaza neza ko ishyigikiye ndetse yabanye neza n'abanyamurenge, ibyo benshi cyane bafata nka propaganda zikomeye cyane. Ni ibintu dukomeza kugenda dukurikirana tukamenya byinshi cyane. Gusa Imana y'abanyamurenge yabashije kurokora uyu mukuru w'ingabo zabo General Sematama Charles, ntabwo yigeze yicwa nk'uko amakuru abigaragaza. Nanone ni inkuru zigezweho z'imirwano ikomeje kugenda ivugwa ku butaka bwa Kongo, by'umwihariko mu bice bya Uvira ndetse n'ahandi hakomeje kugenda hagaragara kuba ingabo za leta ya Kongo FARDC zikomeje kugaba ibitero bikomeye cyane ku gisirikare cya M23 nacyo gigakomeza kugenda akihagararaho. Ni amakuru atugeraho akomeye cyane aturuka ku butaka bw'u Burundi yemeza neza ko etamajoro y'iki gihugu, ubwo ni ukuvuga abiganjemo abakuriye ingabo, bamaze gufata umwanzuro ukomeye cyane kuri perezida w'iki gihugu. Generali Evariste Ndayishimiye, perezida w'igihugu cy'u Burundi, asa n'uwicariye intebe ishyushye nyuma y'igitutu gikomeye cyane abo bayoborana iki gihugu, by'umwihariko bo mu nzego za gisirikare bakomeje kugenda bamushyiraho. Perezida w'igihugu cy'u Burundi akomeje gushinjwa ibyaha bigera kuri 3, ariko ni ibyaha atari gushinjwa mu nkiko, ahubwo bayoborana bamushinja imikorere mibi ndetse no gukomeza kugenda adaha agaciro abasirikare b'iki gihugu cy'u Burundi. Ibi biri kuba mu gihe uyu mugabo atorohewe n'amahanga, aho uyu mugabo kandi yakomeje kugenda agaragaza neza ko asa naho ari inyuma ya perezida w'igihugu cya Kongo Tshisekedi. Kuri ubu amaze kugenda agaragaza neza ko ari gushinjwa ibyaha by'intambara. Biravugwa neza ko kandi iyi nama y'igitaraganya yagerageje kuba yasaba ubusobanuro perezida w'igihugu cy'u Burundi nyine ku byo ari gushinjwa, maze ararucararumira. Aho bivugwa neza ko bamusabye kuba ahagaritse inshingano ze, akaza kubabwira neza ko bitashoboka. Akomeje kugenda humvikana imyanzuro ikakaye, benshi bakavuga neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi kandi ashobora kuza gutembagazwa ku butegetsi, ibyo benshi bita kudeta. Ibi byagenze bite? Perezida w'igihugu cy'u Burundi arashinjwa icyaha cya mbere gikomeye cyane n'igisirikare, kuba yaratanze itegeko ry'uko umusirikare w'igihugu cy'u Burundi uzajya ku butaka bwa Kongo azajya asimbuzwa imbonerakure. Imbonerakure zigahabwa aminamba cyangwa se umubare uranga abasirikare, maze iyo mbonerakure igahagarara mu mwanya w'umusirikare kugira ngo abo mu muryango w'uyu musirikare batazaza kuba basaba impozamarira cyangwa se batazaza guteza ingaru bakabaza aho umusirikare cyangwa se aho uwo mu muryango wabo yagiye, maze uyu musirikare bikaza kurangira babwiwe neza ko, ndavuga nyine abo mu muryango we bakabwirwa ko yatorotse ndetse atakiri umusirikare, nabo ubwabo bamubuze kandi yaramaze kugwa kuri ubutaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi bikomeje kugenda bitera intimba ndetse binashengura benshi cyane mu gisirikare cy'u Burundi, by'umwihariko abari mu mirwano ndetse nabo basa n'abamaze gucika intege. Imiryango ifite abafite aho bahurira n'igisirikare cy'u Burundi isa naho idatuje nyuma yo kubona neza ko abasirikare benshi cyane bagiye batikirira muri iyi ntambara ya Kongo. Abenshi uretse bafite amapeti makuru bagiye bapfa bikamenyekana hose, abandi bose bisa nkaho bagiye babeshya abo mu miryango